Ban persya jur halor kajing dawa ay sanat kipai garo. Ban yuk long rang bak senong kipai garo hari boy. Kasenjuk kisang samla senong bernihat area. Hakas ngi baar kilalit sundan mani kendu iu CM ke KHDC ubak penyai sing sim. Baru iu CM ke hima melim upa im ainam manik sim. Kane kajing le kendu ban persya ay sanat iki garo kadeiru hadin bagi jai ban riu garo. Ka all riboy garo headman association. Bat ka all kasih hills achik federation. Kilalit bandawa na menteri rang bak kajel ukon rat kesang ma. Banai sanat banyu long bak senong hari boy. Bat kam tam hakarai marwet kabaha pakahima melim. Nakaliang kini alam habai kendu iu CM ke KHDC. Baru iu CM ke hima melim. Kila dawa bakim day ban ailat. Ban long bak senong ki garo. Nomor kani kalong persya ekariti sensyar kadar. Berkum kipai garo ru kide mas ngutu. Bakim don hok. Bat kiha ban bud ya kita ki kendon. Balabu da kilong shua ki man shua. Ha kane gasngi. Balai ya kendu iu CM. Lasanan lang dau chairman kasenjuk kirang bak senong riboy. Ubak bibi makdo ki alam kasenjuk kisang samla senong Shillong City. Bat balai alam du chairman kasenjuk kisang samla senong bernihat area. Usam lakit board syuting. Baru sekretari usam lariki lapang. Lem berkiwi ki rekod bat kini alam kasenjuk. Nakaliang kajungikum kisenjuk jong kisang samla senong jong katan bernihat area ngidap dari semen kabakau. Kaping layo banuan mi sa kini ki office. Nadu ka KHDC Council bila kendu ia CM ba penyiar SIM bat ngiliwa ban keren ha ibenta jong kan ka benta ka bangi na kalian kajikum isunjuk isemla wan ban panjiksai halor jong kan kajing pan sanot jong kini ki parlok garo ke bakiwan ban pan ya ka sanat bakin yo bakin longbor ha kasnong ka thau ke jong ki ndai kemangiwan sakan ka benta jong office ngiliwa kajing syai na kaliang jong ka sukonsil ka ari jing syai ba na benta jong kan ka kam baki garo kinumla satia lan nur benlong kum kita ki masnong namar ki lastu syai ba don di kita ki kendon ki ain bat ki ek jong ka imamelim te kemen scam ba na ka ek ka bangilayo ban keren bat ACM ngilayo ka pencai ba na kaliang ka KCC kanang yai trei kanang yai pen hasusu ya kan ka benta kebanyakan ki pelok garo ki diman ya kan ka jing yo sanat ane ka jing non basno ki hakin ki snong ki jongki te kumjuru ngilayo ban wanmi pat sya ka benta jong office jong ka jong ipaim jong mamelim te kumju hangnero office ngilayo ban ya tai ban keren bat paim jong mamelim ngilayo ban kaji pencana kalian ka jong iro ba la pencai hangi ba ngi ki kasi ngide ki kun ki hajar bat ngide mangi kita ki ban sim yang ada benta bangin kum kita ki nong sensor senong ane kita kinong kinong basnong apo ajong kadong kathain kajongi bedanghap apo ajong kane ka kahima bat karat kajongi kumjuru kajaka bedanghap apo gari kasi bajintia kajongi te ngilayo banyakren ya sibunda ki benta te nakaling ajonga ngamla banda ai kublei sesim yang ya borok ki prasamla ki balayami renti banwan mesim ngene ka benta ban ya wan senan lang banesim namar ngistu bakan ka benta kadong ka kalong ka benta ka ba kadaw ba namta ka jungi kum ki kun samla namar hoj mangi kun samla ngidei ki pateng bat ki pansesim ya ka kam hapo snong pathau kiramal kata kum mangi ki senjuk isin samla ngidong ki sukia ka bakraw lor jona ka benta te ngi kemen scam ba ka ek na kalian jong ka KST bat ka memelim ngilaya banyak kering ngilaya matai kala ban yo ban ngiyo ban hej to so bat yang bagi yo eta ka jingjap na kalian benta ka jungi di Pagaleiro ya CM Badan Buram yang Adis Council Pak Kumjo ya Ipaim yang Himabelim Ipaim Ainam SIM dekat Pak Menteri Kebasan Kemostor kepada Pak Negara tengah publik kerpan ni gini samla yang senjuk sang 11 tong dan perihat area yang jingsong kia kejong ki halor kena kam sensar kada ini kum kirang basnong di badan seketingat hat ni ai kejong ki pocket yang di samla Kamar ki samla ki di buat sim peteng ki kam maka sensar kata kisnong ki thau pat kham tam jadi sithi jodar area dan so to bagi .com he ban long ki baya teli mata ban sensar hok ya kisnong ka thau wat hangre ko por ki so ban ai kubli biam se jisin ba mane CM Badan Buram aga jingkedu jangi I ba kejing keren kolong ka seso bat kasadon kaji kendo jangi badi takin sebo ya katarik ya kapom bat kajaka takumju ru ye ai kuble ye sim jang hima melim kabaw lo priang murom ini bat mesim ye ke bagi penso hi kabaw mi ru yang bagi dia trelak
ban pene ban pensa ia kata geriti sisa bagi kun kasih dengan kit bakir yang seisi ni gini kun samla jang gabernihat area wa kinang ya tre kinang ya teli berkat pat ni di dorbar sunong terbenta kapha kapyat buat kapaten kapan sawan kalong beim tang ni kentin buat kerja